Fanny Pacono Dean Embra, say one say Adiano Yanokore. Emba social media bet na ana enko na baby na o se wo mi ma boni Pacono dia wo be hu no live. Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi enene me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji Yankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu erunti onyankopon ena mane so edi a new spiritual science technology edi ababontin aye freno aye castoplanto technologies meba cha wo hwe prophet Dr. Abennego owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities mesa so emma akwaba Emma dodo na mema no moda na omaye matantan die na ejema koma obi fa ne draws obi ye ne pampers ne pad a wode aye menses obi kura tena adwaye Afia nsem de de bi mi tena adwaye ntwi to mpa me hontoma ene ensuo nie ensanie kosie nie ene ade pan ode abofom no ene menya eye nana Bafuruma ewo me nten wo hanom a mene no eba bedomu supo ebi se diabo wo he enye adwuma ebisi bi abokra de ogbo aye nkwase asem eni ho nso sen na hu no na de afa comment section ase e de amame ka me ho na ye ma no akwaba na mo akwaba bibi abofo Thanks. udi no mi boni ye de Say your first time nana Bafuruma susumu kasa no obi a woti susumu kasa waye adwuma no ena no kura ogbo Bafuruma na obeka wonim say informa said the over can say obi ka say informa yes ye de kan say informa mo de ba no ka ho Bafuruma e mo oduni we no dey want me kan susumu ankasa no hu ye bi nti ye o pe kasa obeka e bi no obtain nana Bafuruma akra ni paton ho nka bebre na wani nana Bafuruma nana Bafuruma me obi a me ye susumu adwuma okay what I say me location no e Tamale okay me ye nipa me bo nipa efa problems bebre what I say bi mo ho obe bisat nana Bafuruma history me ya kwala na me grandfather okay down be wo me na me say when say akwala de omo wo ni yeah the ube nyina ba be tie say na omo no wo ye say okay me mami aka kire me say da omo wo me no me grandfather e be pie mo ho no say we me wu a one no be di mechi okay what I say nti wo me no me a young boy but esa no say ade no di mechi nti I say me fa bi tunche udi mpaninsem na me di mpaninsem what you mpaninsem ti dey say ni wa fa ahu de ye hu krasa small boy na nti wo de no yo me small boy sa de okay me a young boy okay that's a fifi ho yo ni abrante ni nyina okay nana yamra eye duabo no so Afia shwas ni ga ni duabo ya obo chema untimi ene lawyer Morisampawe ekwan ofa so boy ye kasa ogina so de kan ye ene ni esi ya obi ni hobi ono no wakọ ne kukuamu na akodi ne kukuamu niama no ba ye no be kan papa ise mi mitimi ne wona se duabo na obo ye no ebetimi ayadwuma se ya mpasa papa ne nada ene odi akini a duabo wonu se duabo ankasa no ye mbod ye enye se wonya ofa kosia na wo duabo from say wa ye mbod dua sa dua no wonu se ye wo baby a ne shira mankasa wo okay nti wan ya amamre no be bodua ne se ya adwuma ma wo okay before we be ya de na ya adwuma no se wontu ne ho anamo na wantu ne ho anamo wo di camera asi wo so na wo gunsa edi kosi abofom se wabodua wabo hwan dua na dua no ye wo de
say nya wo de e obi de e say won ko ho na onu mom na ebe kire wo say yes na de wo pe no saka ba wo want me na wo fia na want me ko be na wo di camera si wo say wabo obi bia ya adwuma na ya adwuma ma na se meti wase a obi tena ni fie no di nsuo ni kosua ba obi bia na so kasa enya adwuma je se wo ho se wo ho wo amamre a obeye na wan ye no ho amamre no bibi ni ho a obeye no en kire se obeye amamre na wan ye no ho amamre na wo ye no se enfi ti se cat si ho no se ye ki na wo mo di twinka na wo ko tena ka mo na wan spark ka na obeye de atu ena ka ni bia ba ya boy ense ai dabi ni nyina naka se wo bon sa na ya adwuma na wo ye na no ho adwuma no na wo bon sa ya no ho adwuma no wo tena mu na wan bon sa se enfi no sa no ese won de ese won ye no na de wo so wo pe no mo so ya ama ba won timi ntena ho abra ebia odi camera si won ho so wo si wabo obi bia se obetna ho obewu na nipa kura no ho obewu wa wo ye saade obewu na nipa se saade no kura no wagu sa busum na anima se no dia no ye busum busum na wo sum no wo ka se busum no endi wa asem ma na wan ko busum ne ko di enka kanchira na wo tina ofie kanchira busum no se wodi wagu busum no ko sia nti ese wa wo bodia no kura ese wo na obewu na nipa kura wo bo bia na wo tiasie ensi no yamfa no se eye ensem we mu nyina no eye no kore ese one na da na oji chim no abodua no because empe bebre no ema ne bi wo ho no mu abema timi nya de na hye no one ne beda na si yo de na no bebo matafra ye bibia wo china no nyinsen kura ko boss ye nyame ya me ne wo na ada wo beti obi se we yi ni ho atena dwaye akansem aguso sakoba ne se nipa ne ye yampa eno nipa ne kansa akasa na boni bia na eno so enye adwuma je se wakobo som ne so enye adwuma sa fan nipa kro no din embra se wonim se ade no ya nokore emba social media betna ana enko na bebi na wo se wo mi na boni nipa kro no bia wo be hu no live dabi one say obi o mo ka se obi was spiritual marriage wonim kwan as spiritual marriage edi obi be a obenya sa obenya spiritual marriage da bi akwan ben spiritual marriage no omutumi ton ma obi betna ye me bibi na ehye me mbo obi a eno an say better spiritual marriage now ye ton spiritual marriage e ma nipa odi sika na beto anansa odi eden na beto da bi won di sika na beto say susuma aduma ye fa sika nto susuma aduma ye den normal nyakupo boy no wa bo your friend say animals your friend say emwa say bibi hawa na wo water sade no na wo so ama nyakupo na wo ye ama nti sade no na ye de enim ebesi nde na modi ye adwuma what you say mbo no na ye ye wo pese enye bibia na enye adwuma bibia wo ho a ewo no hu no ma ye be ye na bibia wo pe no nsaka what anti susuma aware no obi tumi aton ama obi what happy there obi di once na wa dwane obi yesi na wa yesi wa ba yo fefe wuti ho bibia omuka se oba mu oba wo eye wo nanso so di omo nduru kuro omo kwa aware wo de wuti ho wadani slay king any slay queen mu odi omo obia de fe wo tu sa na eye wo de won sore pesunsum konchere no moya sade na fi so ni nyina ye dwaman dwaman no what I say na spiritual marriage ni e ha mo no ba wono esa no say wono wanya obi jino no wo man 10 cedi 20 cedi no ade achi am me wo lore fe me ko bibi a make me aye lore fe wono na obi ye di ni jidan yo obi ye di na ne yama ne dan but ye ware no na eno sa no nipa kro no wa ya ade agu obi so e wonim se wan kasa wuti ho no make na ya bibi enye se obi be di ukokora wono wanya wu pe na wo pe wasem nti de wo be ka no na do as I said de wo no be ka no enye se di no kora na ye problem wono no be shia o me pe wasem keke what I say the next minute no say oh
nanka me fere se me yese ba na wo se wo be ka se me pese sesi anu bia me wo no sesi na wo se me wo dan ma me fa tie we mi bi de che okwa enye se di no kura okay e wo susu nnoma wo be ye na nipa adum musicians artists any even politicians enye eni ba ko no modi eye saade no okay me ni wo gina ho se ebe to aba amaye na wo ti ho wo di physical eyes na me di spiritual eyes me be yi wi ni ade na wo ntimi wi nti bibia wo ye no ese wo mfa spiritual aspect no eye important say wo be yi wura huhumu ati say ase wo abrabo mu se dia wo abrabo ko okay na dia wo pe wo ko bia bibia wo ko bia no wo nfe leader ba obi wo ho one say obi wo ho obetimi asori sesi na wato from sa what ma say obi betimi anye sika sesi edu 1 month 2 months no na sika no nyina ahye wonya sika na ese wo se de obe ye abo hu ban na sika na engina ma okay ba obi nya sika sesi ono say onya nyi nhira ti odi be kokotoka odi ayese obi hu say wono anka say nye wono na edi sika na sesi moti abeka no ho na mo di sika na awie ni sesi obi bisa no once du kura wan yi ma what you say mi na Bafuruma ya frame mframa no okay spiritually obi a wo ya adwuma we na wo ye na no kure na woti sunsun mu kasa wo bo Bafuruma no ma na obi wa nipa we no wo ye mframa na bebia mi ye ma adwuma no mi ye ma adwuma e wo mframa mu bebia mframa ko bia mi wo frame ho a medini abako okay what you say bebia mframa mesu mi ye ma adwuma na enye yiye se mi ye ma adwuma na enye yiye na e kire se mframa ni ho bio na mframa ni ho bio ma meni wo nyina se ye ni ho ya wunu no what you say nti mi ye ma adwuma te se oh mi ye adwuma no be fese se e be ya na ele wo ba mi ho no make sure say wo believe say de wo be ba be ye no e be ya ma o na wo nya try and error David ni try and see ye no ha nana eye sunsun mu niema ye ka ho asem ifa duabo no e de be mbie mu ni ade a utimi de bua obi e wo sunsun no mu se enipa ne hwehwe no ba waso ye a e ha ben sa obi wo ho woni na wo say protection say e say on protect ho they for enemies enye o betimi awo woni uyem bakura betimi ayo enemy na wo woni nti ese nwuro hu se wo be pe sunsunni abenhu na wo kire wo protect o any side no obi a wo be dwon ne bone no na enkon so bio okay what I say protection no wo be promotion wo adwuma mo obi a ba ti say 1 year obi aba betom akọ wo de wo gina bebi fa ko promotion no ese wo so woni bebi a nipa ko no bo wuro mansa na obetom so no ese wo so wo bo wuro ho na wo ye de na o ma promote o sa o ye mo background mi ye wo a ebia nipa na obaifo na ohaw na wo kọ ba bia asen akọ akọpem ate se oba wo nana ho na wa ba pem amu aboa no mabaifo ye na firi obaifo no oba no nim se o ko nana Bafuruma ho enu nti no wadi kan kra block o stop o dida anase wa be di ade na anase nana ya ade ma na akọ e de be na be trese nipa na akọ no ben ye na firi because abaifo de wo hu niam o ye ka se tie so mo si se krombi wa probi to aso what I say nti wo kita tumi tu na wo ya ade no woni tumi dodo na me kita okay me kire o se mframa se wo betimi achi mframa wo betimi achi no wo betimi achi mframa no se won timi achi before ni bia wo body ni na Bafuruma wo suro because mframa dia wo ye mistake wo ankasa wo ye beye no wo bewu because mframa no me chi mframa se si a se wo wunu no what I say nti wo ye wadwe se wo ba me hona nipa kura no beye for na ba be wo ye hwan na wo be ba be ma me won se obi maye obi bone maye obi se nti hwe na wan fa wo sanka wo ye hwan me be bo what de bona hwo what de na what to pen oh matusa mi gusu tukura tukwa mi gusu bebi ani ho ana country bi ani ho na mi wo client wo ho na mi pese mi ko ho na mi ntimi ko ho
Dubai, Libya, UK, London, why? Me go home na. A kwambe na afa soko. When him say mframa true mframa. One kasa nipa kura me kire no say we me client ana me ya adwuma ma no wono kura won hu me physically say. Okay. But obe da sundaye say na ba no ho. Ma kire me say won ya akwankire say won ya akwankire. Wodi so abia wo be no sabeka. Yede obi aba wo nchen ya nipa no yabo ne dua na se bia yede yare bi ato ne so e bi adwuma mu na owo na animusin obi nipa na toyale de ama no wabo nipa na masa yare na free hopen bebre just recently 3 weeks in there my problem no my solving no say obi ne yonko omo abie the same store okay ti wono wodi na akobusum so say no ma ton esen we no de no ti de no ma ton no wodi na akobusum so a omo abo no be yiye nti na wako square zero what I say nti wono susu say de wono ti no won ji sunsum endi omo tre no say yen try sunsumfo no wasi dabi yen ko pastor ho omo bompa yesa change omo said the etieno is going west akọ like asai kura ena ni ono ni nua bi ebeka say bra na was and they are me ba wo hono matima ni bi dia omo friend na Bafuruma nti man so ma di na chiache nti ma me fa wo nkọ ho na yenko hu no wosi na be bia yekọ na ebe ye na wosi media me no nyina akọ ho ebe ye ya ye be hu no challenge ampa so obe duru mi ho na me no me wo pese mi yi nipa ko no life ma wo say nipa we na aye wo sa make me ayi nipa no ma wo say wono me na wa me wo mero bi say me wo mero ami ahwehwe ami di hwehwe sa no ma no mu wan kasa obe hu nipa koro no life say nipa sumasi na oye mi na ye wo no ba obi wo ho a wo yi sa nipa koro no en no wo hwe na wokofia no ebia ntakwa nti wona se kan kro ekunu what I say nti ya me be advice o say jai hwe no wa na yenye no back to the sender nipa kro no obe yare se be chi no e chi na na won say dia me kan no ya no kro na me kan no what I say nti just 3 weeks na ma solve that issue no so see a man o akra okay wo kaswa empire sama na wo kan na tese nipa no na won ji hwi ni a wo bompa na pese o chere me say enye bibia na empire so dabi pastors kura amudi omoji no ye na ekita omo pastors for amudi ti say omo mu kwatu collection mo omo di ba be sacrifice e wa ye sumadan that yes pastors obi a wo omo edi sa tie wonim say nipa dum na e wa sia na obi anje mi oni na me bet na TV and social media na me born this say me see me na me born me enjoy anu ba pastors bebre me kito mo ewo me sa left hand enye right kura left na me na so me yaketo akura oye list me so ba born say due no what I say college na mo ko church na sa no asika no mo di to ndwan eni no ma na ye dia yo more powers say the be ya obetimi awu wo ba no church ndai ya obetimi awu fi asem na waka what I say be ye different type no na ta say onu nkasa no nyame tumi no aka ho asem no nya no di ye enya nyame tumi no say anka nyame tumi na ade na wo mi be bo mpa ye na nyame anji na wo ba wo bo mpa ye na nyame anji nyame wodi nsambe na mi dia bo mi na wodi nsambe abo ana se nyame nsa no fa mo obi nya obi enti se nyame de nsa we na boa wo de wo se wensu bo mpa ye nti on fa mo wa ye nyina bo mpa ye nyina se ye pe bibi de wo pe na me so mi pe na de na mi be bo ba ye na nyame anfa mi enam obi su ye ka se enam obi su na obi ye what I say enam du ahoma dua so kra na homa ehu soro what I say enti ba no sa no a ono Bible no kire me baby a Bible no e kire say obi ba o church mo obetumi ahu no problem abra wan kan kire o
verse be na say we wa kwa sori Jeremy verse de nyam omo ature gum say nyankopa obetimi pastor obetimi atena ho na obi aba be wuro wa sori mu abra wa kan kire abra wan kan kire na problem wo hu no physical wo no wa hu no na fi asem na wo dia kire no metumi a kire verse ni bio na wo bible na me kan wo ka kire mi na ma me kan na bio so wo bible dia me say wo de kan na atiefo no se no onti atiefo ma kan quotation ba sa na wo bible dia na me kan wo bi ya na ewurase ami ni wo ka bible no na ni bible no ma say wan kasa turu kasa no be hu say wo control ka say Bible no chapter 1 verse 6 nyame Jesus atura say wo ba wo kwa sori a won kan na mi kan ma asem emma wo na obehu ama me enfa na mo ture Bible mo say Bible mo ewo musa na wo Bible no nim quotations ni bi o de kan ba ko nana kan ba ko meka ba ho a mempenyufo no mi kwachecho say no dia one okay but say unim say no krampo na ya Muslims for no omu preach wo marketer okotu Quran na okotu Bible no so because asem bi wo ho e Quran mu assign wo Bible but dia me kire wo no say okotu Quran ekotu Bible no but won koti say wo ba mi ho a asem as wo fi asem no wo fi asem a wo di ba no won ka kire na me be hu ene na me pese won kire me be bia Bible mo mo atwere gumu say pastor wo kita Bible na obi aba wo say me pe won a wanya nka kire say mbo say na me pe na wo ahu mbo no fa no mo atwere gu Bible no mo ahafo ane na mo test quotation ni manana na mo amonim se be bia Bible na asam ne wo no ya twere say ene wo ko eye pastor ho no mo de a ewo so hu fi asem nyina o ma me da ya de wo date of birth near dey abra wan ka kire no abra won kan hwenche mo fafa eye comment section ase na enkenkan na de because na ma hu mi akasa ma hu because Bible na akasa no mi kitano ewo me left hand what you say identity right no other right no fa me right no me ancestors na ewo me grandfather the omi nipa kro a me ni su omo no ana mo wa enti ne won som no wala dia me su omo su mi no me kito omo wa ha se utimi che o grandfathers wa ha na utimi che Bible no so wa ha say obi ani no godfather okay enti wo godfather godfathers no le wa ha se na dia omo su godfather na ye me no me su me kito omo wa ha ba Bible no dey your godfather omo ba ho no na your godfather say ba omo through Bible no omo di adwuma nti me kito omo ni nyina me kito omo say what you say Matias nana yabre no ayebe enti no mepese yedi abc nanso ansana no mami misao eye me question wey obi ehwe yanya na dwen eye ne ntanta oso ebi a ono ne de no enya spiritual marriage enya se yale bi ena eha no nemom no ono ne de no ye na dwumasem ene ade obi okra wakọtọ asase na asase no yaji e de afri ne nsem so atu esika bebre sa nipa no so ba wutimi eboa no ni nyina se na medical me si promotion o ton ade na nton ti se bodam kro mutimi ton mo obi susu a eye wasun energy edin enti na wo bodam no ni nyina wo diba na ahyase wonu se bibia esei se asai na wo pese won kura na obetimi akura no ba eko anim na wo pese won kura na wontimi nkura no ya enye asai ba wonu se ahyase no won se nipa kura we no wo behave no enye se no ya wo behave ensisan ya ba fa number no family number na me no ndi nkomo ti say protection promotion wo court case what I say wo court case wo ni lawyer nti wo nipa kura wo ko face no wonim say wo disika be ye bi enye bibia na enye sika na ye bi wonim say lawyer ni de ni nyina brabu wo bibia wo be ye bia ewo sesi a manga na yetimu no bibia brabu wo what I say nti mia wo susu family wo bribe se wontimi nya sika enkotua lawyer family wo bribe na
sa court case a wo komu no na ma turn so ama okay na wa ye free but obi wo ho safata say ye de ne betumu na na fa number no tudwa number no ye 024 okay 51 88 okay 982 024 51 88 982 wo freya number no e wo WhatsApp okay obetimi wa wo nim say adwuma na secret adwuma ti wa wo nim say wontimi frɛ normal no obetimi afrɛ WhatsApp ansa na wo so be ye bibia e wo na Bafuruma ho no make sure say obehu na Bafuruma live okay na Bafuruma na wo no kasa no say wo frɛ video call na wo hu me live what you say Matthias me da se pa so me da se wa de bre na me ne wo edi enkomo papa ma ya wo case bi wo ho se fata so kodem nti ya ne bribe man of pra menti ase ahafo ana ebrebe ma ya kwan na ye di esi ya wo all the social media platform no eso follow ya and like and subscribe and share edina press ana mama nyina keju ba ko pe e bia na de share me ho ya me fe na me tiri mu nso ya me de makra